I-Bafana Bafana ibhekene nengcindezi enkulu ngoba bekufanele ukuthi nakanjani benze ngakho konke ukuthi bawuthathe la ekhaya umdlalo bethole wonke amaphuzu amathathu obekuzobathatha kubabeke ku-position 2 bebe namaphuzu-ke athi awahlakaniphe-ke ngoba bazobe bewine loya mdlalo-ke beluze wodwa. Khumbula ukuthi bahlula emidlalweni wabo wokuqala bedlala neMorocco. So lokho kusho khona ukuthi bekufanele nakanjani kulokhu-ke la ekhaya bedlale-ke umdlalo bazi impela bashiye konke enkundleni. I-Bafana Bafana njengoba-ke isiyenze kanjena-ke yayifica isithi i-concede amagoli amabili, isishaya amagoli amabili lapha. Okuyokusho khona ukuthi njengoba iwu-number 3 kwi-Group K, njengoba iwu-number 3 kwi-Group K, kuzofanele noma ingawina, iwine isicishe ngamagoli athi awabe mathathu ukuze ikwazi ukudlula inani lamagoli elishawe yilaba okufaka nalamabili abawashayela kuthina sisekhaya. Asiqale ngomdlalo wangolesihlanu. Ikusasa lakhe livele laba sengcupheni-ke ngoba phela wakhombisa ukungahloniphi izwe ngokwenza kwakhe ukuthi engafuni ukuza esithangameni sabe indaba ngemva komdlalo, ngoba wala lapha kwathunyelwa isekela lakhe ubaba uHelman Mkhelele zamkhakhambisa iy'ntatheli-ke kwathiwa hayi Mkhelele asixabene nawe bafo, asixabene kwana Bruce loyo-ke, kodwa sicela nje ukuthi yena abuye azosichazela ukuthi konakelephi.